ni Mang Boyet na peklan a babaero. Tirain na uray painokim mabaliw, awan pilyen na nga lang uray sino. Basta nag-blouse ken nagpalda, sige manso. Certified at chick boy ni Mang Boyet, patulan na uray anyat itsura na. Na minsan nga aldaw na booking ni bakit na. Ngadda sa Bali akakibkibin na. Ay Mang Boyet na alakan, nagkararag ken naglemengkan, ni bakit mo sarsaraken nakan. At dapay igyem na abadang nukumang amin linepelam, taarem mo ngaglaplapunusan. Ay awan kumati problemam, tatimigre nga asawam. Mang Boyet natangken ti ulo na, di agnakem muray palken ni bakit na. Gaputi arem na adi matepelan, ni Boyet kanayong nga madugulan. Ay Mang Boyet na alakan, agkararag ken naglemengkan, ni bakit mo sarsaraken nakan. At dapay igyem na abadang nukumang amin pinepelam, taarem mo ngaglaplapunusan. Ay awan kumati problemam, tatimigre nga asawam. Ay Mang Boyet na alakan, agkararag ken naglemengkan, ni bakit mo sarsaraken nakan. At dapay igyem na abadang nukumang amin tinepelam, taarem mo ngaglaplapunusan. Ay awan kumati problemam, tatimigre nga asawam. Ay Mang Boyet na alakan, agkararag ken naglemengkan, ni bakit mo sarsaraken nakan. At dapay igyem na abadang nukumang amin tinepelam, taarem mo ngaglaplapunusan. Ay awan kumati problemam, tatimigre nga asawam. Ay apo Manok Boyet, binagbagaan ka lang anong gabi din. Di ka tumat gaming mamatmatikan ni Lulong nga simpot. Deta, timagangganad mo Manok. Dengyan nyo, tuy kantat, panggep ti paspasama, dagiti galad ken sursuro, nga permi analaan. Paspasagit ken inapal, ginura ken inapa, awan pulos ti babainda, ipost ta bay ta Facebook da. Tay tao
analaing unay ama kiapa, isuda no kuwa tay awan putno agagayem na, tay tao analaing asuma uting iwat na, isuday ta tay parabitab chismos at kalsada. Tay tao abyangot agsisiim ti obra na, tay garaw ken tignay mo isut sang kasipot na, turaen na ka abigla-bigla uray awan gap-gapuna, isuday datay agbibisin at dadakets nga apal na. Denggen nyo, tuy kanta, panggit ti paspasama, dagiti galag ken sursuro, nga permi analaad, paspasagid ken inapal, ginura ken inapa, awan pulos, di babainda, ipost na by ta Facebook da. Tay tao analaing unay ama kiapa, isuda no kuwa tay awan putno agagayem na, tay tao analaing asuma uting iwat na, isuday ta tay parabitab chismos at kalsada. Tay tao asadot kenawan no bubrana, isuda kita day mang perperdi day tati libanganda, no sikaket gimura iti day tuy akanta, nalabit amay saka at ladakes nga apal na. Nasabat, bumakit, ngem nalapsat, inismat, kitkimid ma, napibayo, to'y kaungat, do tilanga, tinet pauli, ipamaginawang sexy, at ang wensan ti 60, yung ay na, kailat makagargari, bumakit, nga agpaiso, napigsa pa'y lakin na babato, makaalino ti patong na, makaparuso pa'y lakin nila. Agbabaketa, isut kun nada kanya, uray manuy uyawen dat di damit rikna, tuy marikna. Agbabaketa, udno nga agbabaketa, di dangamin na mutiganas, di bakit akainayan aya. Agbabaketa, udno nga agbabaketa, di dangamin na mutiganas, di bakit akainayan aya. Yeehaw! Ipumatol iti bakit, kas
skala at tatlang awan sa pulim di kinasami arakop na ken inage di bakit nasingsingpet nabangbang luawan mintis uray nukuri bet-bet awan sa pulim minakinaget nakilariro tay kunkunada nga amoy lupa ti angot da di bakit akaromansa nagpayduma ti ganas na agbabaketa isut kunkunada kanya uring manuy uyawenda di damit rikna tuy marikna agbabaketa puno nga agbabaketa di dangamin na muti ganas di bakit akainayan ayan agbabaketa puno nga agbabaketa di dangamin na muti ganas di bakit akainayan ayan pumatol iti bakit kaskala at datlang awan sa pulim ti kinasami arakog na ken inage di bakit nasingsingpet nabangbang luawan mintis uray dukuri bet-bet awan sa pulim minakinaget lakilariro tay kunkunada nga amoy lupa ti angot da di bakit akaromansa nagpayduma ganas na agbabaketa isut kunkunada kanya uray manuy uyawenda di damit rikna tuy marikna puno nga babaketa di dangamin na muti ganas di bakit akainayan ayat di dangamin na muti ganas di bakit akainayan ayat Doon ka, pinapahamo palang katawan mo sa isang pulis na yan. May problema pala kayo. Among nga raw. Papakasarap ka yan. Among nga raw. Hindi ko nabaalan doon sa hotel na pinuntan mo yan. Kahit anong lalaki, magdududa na din yan. Katangaan na yan. Pag wala ang ginawa doon, posible na di ka bumigay doon. Hotel na yun. Ano pa gagawin nyo doon? Magpaglaro ng jackstone. Pinagabrot ko to'y asawa tapno laeng rumang ay panagbiya iti nagawid jak meten na uray iti sasangpet na ijay balay among ngaro kuna pinalaing nga asawa nagpakawan kanyak to'y asawa ngem to'y rik nakasla jakun maawa jak maaklon pa ng lukluko na kanya balang kantis unay to'y asawa among ngarut una to'y nalaing nga asawa imposible nga awa na pasama alangan nga agjakstone dalangit di kunat nangan ka nag-istorya awan sa bali nga inaramid da grilled chicken pie with rice di kinlanda narabawa palusutay ta among ngaro una to'y
sanit ken agrong rungaan. Pasaray iwadag na, pasaray kuktaran na, iikis na dirinantun kaya. Ilangan bakit idisuti agan na, kaslabat to batog nga nakaugaka. Tunggal no agintek, umutot di nabangsit, sabayan at agis buwi tingget ang set. Hindi tanaganaken, di bakit ko ayat sa Valentina imas sa kaldo. Lupo kada pitso, inana asul-sulo, kasla agalon ko na reklatilo ko. Anay abu punana, litsim lakay litsim di pukpukaw na, jakton kayaten di ungtungaw na, kasla maset akan jay patong na. Daytan bigla hirana, nagpatangken kinagat na daytoy iba, inaayata sa bagsakaanan na, limwardi ubingaw ang tagtagarina. May sangal daw na pailati balita, kumid makit matman di matmatanan, kasla kayat na di at si pungkwan, nalipatan at sakit panaganap na. Anyagat din tayahin kukon na, jaktun kayaten di pukpukaw na, isudagayang tinakinsat aran na, isudat mami may round to pa, isudat mami may round to pa, isudat mami may round to pa. Kastat panaganak ni bakat ko long time ago, ladies and gentlemen. Passport, visa, tinlet, pasko, agraman plane, ticket ko. Tapnon inak agtrabaho, jay Amerika, adon tot dolyar ko. Nagabrodak o darling ko, ketin paulit ko, ticket daw mo. Milyon-milyon, akan tidak itinakin regalo. Toyak anak balik bayan, tapnon umay ka sa rungkaran. Asawain ka kumanem, siyak meten di tinalilikodan. Mas daawak man tao galim, tadamet din sa balim. Tagitin patawid ko, isupayen tinanidolin. Passport, visa, tinlet, pasko, agraman plane, ticket ko. Tapnon inak agtrabaho, jay Amerika, adon tot dolyar ko. Nagabrodak o darling ko, ketin paulit ko, ticket daw mo. Milyon-milyon, akan tidak itinakin regalo. Toyak anak balik bayan, tapnon umay ka sa rungkaran. Asawain ka kumanem, siyak meten di tinalilikodan. Mas daawak man tao galim, tadamet din sa balim. Dagiting patawid ko, isupayen tinangidulin. Aray. Day di balay lote kotse sing-sing aritos kwentas kinelo. Day di bakya sapatos bikini bra cutex ken eyebrow. Wendiag ko. Day di make up lipstick pagkulot pagpukis pagikuko. Sayang. Sayang day di short pantalon t-shirt duster sutana bestida ken medyas kintet ko. Day di paglutuan. Pagrekado, ken katulong nga 20. When
kutsara, tinidor, abrilatay mo ko, buning, pagasa, timbak, kintay palangga na biyak ko. Nakakaskas ang timbay mo, biyak ko. Di mo malabi ng panunod. Di mo malabi ng panunod dahil di sakripisyo. Inikan kami at iti husto. Talaga, akin kompleto. Kwen biyag ko, tadabay katre, ikamen, pinggan, pagtugawan, lamisaan, libro, papel, ballpen, pencil, pen, pen na pagsurat mo. Mauma ko na mga ipagamit at tupang iset ko. Nga marabing na laing, tapos tumit ka talaga, asik lakit mo nang ikulbo. Di mo malamalagip. Tapat na di sabon. Shampoo. Pagdabot di kilikili. Pagingan. Pagsimilyo, weno toothbrush. Tatulay may kata. Tartar, talibin mo. Talaga kasi ka. Kahit gold digger ka. Di ka may laguran. Insumatakit din na makamalas. Kinamanaw. Di ka balagbaling nga bullbrand. Inakman tinukmaan, taabal balay ko man. Paamwet padakkelet, bilit ko anaunget. Luda kay timanggamat, ay sumipit na kaamamak. Iso nga kadian na danyo, tuy naunget abilit ko. Tuy bilit ko, tuy bilit ko, no agbalyo dungat, itugtugot ko, umingar ken makaungat. Salgidyo tasyak lang iinakaamo. Inakman binisita, sino kainak tay umok na. Ay nagitlog, ti duwa, ay nakaruti ragsak na. Nukurso na dayot bilik ko, maaprusan ay agpakada kayo. Tapno maigaman maay ayam yo, tuy naunget abilit ko. Tuy bilit ko, no agbalyo dunga.
Permi ti uyaw na. Bakit ti rupa na? Ken rib pa'y tingipan na. Na uyaw nga talaga. Ngayon di na amo ti bagbagi na. At itug ti subsub na. Nangisit pa'y ti gugot na. Reyna ti filingera. Awag da dayta kanya na. Napuskol ti make up na. Kasla kapuskol met ti rupa na. Narigat nga urnosen. Taaduunay tilig kaong na. Numagnay kini na. Sakang met nga rod na lawa di kayang na. Na uyawak met iti kunak. Ngem na uyaw pa'y laisuna. Mauyaw na to'y agong ko. Ngendul pakmet jay agong na. Lipap lang nga ruden. Akin nga to pa'y ti abot na. Idanan ko nuwag tudo. Taamangan makasinglot isuna. Salaw ko ang permiti uyaw na. Bakit tiro pa na? Ken rib pa'y tingipan na. Na uyaw nga talaga. Nyan di na amo ti bagbagi na. At itug ti subsub na. Nangisit pa'y ti gugot na. Reyna ti filingera. Awag da, dayta kanya na. Napuskol, ti make up na. Kasla kapuskol, met ti rupa na. Narigat nga urnosan. Taaduunay tilig kaong na. Numagnay kini na. Sakang met nga rod na lawa ti kayang na. Na uyawak met iti kunak. Ngem na uyaw pa'y laisuna. Mauyaw na to'y agong ko. Ngendul pakmet jay agong na. Lipap lang nga ruden. Akin nga to pa'y di abot na. Idanan ko nuwag tudo. Taamangan makasinglot isuna. Gasta tilangan na. Tay babae nga permiti uyaw na. Tsaka! Syuket akon to'y lubungin. Jakpay naramanan. Jakpay naramanan. Tay kung kunadaanan nanam. Unaday di mamang. Ay nabaklaing kakadramanan. Ramanam tay nananam. Tay hotdog na buukan. Ay nakitak tabo. Ay nakitak tabo. Ay nakitak tabo. Sit mo nga maselan. Nagganas nga mol. Nagganas nga mol. Nagganas nga molaan pa-garden. Kautek man tabols. Kautek man tabols. Kautek man tabols. Sapin mo. Ay nagpuskol taur. Ay nagpuskol taur. Ay nagpuskol taur. Kids ni mudrang mo. Syuket akon to'y lubungin. Jakpay naramanan. Jakpay naramanan. Ay kung kunadaanan nanam.
Una day di mamang ay nabaklaing kakadramanan, ramanam tay nananam tay hotdog na buukan. Nagpudot takap, nagpudot takap, nagpudot takap, tinga kaprito. Nutnutek man tabo, nutnutek man tabo, nutnutek man tabo, kasit akinaldo. Intaman agsal, intaman agsal, intaman agsal, ati pandanggo. Ay nagimastaso, ay nagimastaso, ay nagimastaso, pas ni podrang mo. Syuket akon ko'y lubungin, diyak pa'y naramanan, diyak pa'y naramanan, tay kun kunadaanan nanam. Unaday di mamang ay nabaklaing kakadramanan, ramanam tay nananam, tay hotdog na buukan. Ramanam tay nananam, tay hotdog na buukan. Nagkyomas awan anay natabay bayo, oh tani bakit to isut binayo ni Kuya. Tay kapintasan, ta naglabasit day tarupam. Iday mo, anaahitan, sino katampi na ugedam. Buok mo anakulayan, pintas nga aglaplapusanan. Tidakas nahan nga nila kay mo, tiin ka isagsaganaan. Kaanmet nga tay makibibiyang, no isuti pagragsakam. Uray pa'y amin ken kakit na yunam, sa ngulikod pa ekstensyonam. Angin ko may sardeng mo kuman, talakay mo alipliputam. Ta isuti na ngaklon kanyam, idi bardang isit kapailang. Ay maulawak sa wen, maulawak sa Mildred. Jakmeten mataro san tigtignay mo analimed, Mildred. Unak no tay ka den nam nga asawa, tiin ka ipatpateg. At dalagarod ken kandi ka payla amarmarnek. Sa Mildred, jakmeten mataro san tigtignay mo analimed, Mildred. Unak nutay ka demden ng asawa, tiin ka ipatpateg. At dalagarod ken kandi ka payla amarmarnek. Si kantay ka baknangan, tiladat pagpalpala ilangam. 24 oras ka nga online, puro selfie karga na ta timeline. Kasano nga tamit tay pamilyam, dimpay pulos ang mapagserbiyan. Kasta lang arudan iti ubram, balang kantis kanto pailang. Manang kuwad na pa'y oras mo, at anangin day tabiyag mo. Maan anuno nangisit kudil mo, wenno narasay takid kiday mo. Inapateg may satlakay mo, tay nangaklon ken kat si bubuo. Papudawem day tapuso, day tapintas anapudno. Papudawem day tapuso, day tatpintas anapudno.